Mangabe sewufikelele waluthatha uxanduva lokubizwa endleleni ebheke elubizweni, akukho lula, kodwa mangabe wenze ngemiyalelo uThixo akunika yona, kuyahambeka. Naw uAbraham masifunda ibali lika-Abraham, uAbraham uncame konke ngoba uNkulunkulu mangabe efikile kuAbraham akathanga Abraham ndicela, but uthe Abraham shiya konke. Umke kwilizwe lokuzalwa kwakho, ushiye indlu kayihlo, uyokwenza endikubizela kona. Mangabe uAbraham sethathe konke wahamba endleleni, masilifunde ibali ekusabeleni kwakhe uAbraham ubizo. Akakhange uThixo aqale amxelele ngendlala azadibana naye endleleni. Amen. Kodwa indlala udibene nayo sele evumile. Zonke izinto odibana nazo sele uvumile enkosini azikubuyiseli umva, kodwa zikuqondisa elubizweni lukaNkulunkulu. Ngoba uAbraham ekuhambeni kwakhe uqondene lento eyodwa, ukuthi sikhona isithembiso uNkulunkulu anikeze sona. Mangabe ufunda kule verse saqala uthi ndiyobasikelela abakusikelelayo, uthi uyoba insikelelo elizweni, which is umuntu ovumileyo wayenza lento ifunwa nguThixo. Abantu basikeleleka, bayamoyika abantu Thixo. Amen. Lithi iBhayibhile wahamba uAbraham njengoko uThixo ebemiyalele ngakho. Kodwa sinabantu kwensuku athi umuntu uNkulunkulu undibizile, but akahambi ngokwemiqathango nangendlela uJehova amnikeza yona. Mangabe sewenze kanjalo, ibizo likaJehova aliyafika kuye, liphelela endleleni, ngoba wena ufike wenza inhliziyo yabantu. Haleluya. Ubizo lukaNkulunkulu lumamela imiyalo. Hayi bazalwane, seludibene lendlala endleleni, awuthandabuzi.